kuyomba kwe John Baptist Mujuni Karemire kandi ogwo akatunga omugisha gw'okureba papa hamwe n'okushomera Rome. Bintu wari omugisha ogu okubagana nimwe ahakuru n'amagara gisitwe Papa Francis omugezi katunga omugisha okumureba omu Roma nagaraka namureba n'obwayizo mu Uganda kandi katunga n'omugisha kukwegera Roma. John Baptist naijuka Papa Francis nkomwebembeza bye narwanirira empungi aboro kandi arukunda obusinge kandi arukurwanirira ebyobuhangwa okutanaho na bapapa bandi ogwo akakora enzindukana na mushanju aheru ya Italy kandi yatayira amahanga nkaaga kandi omuntu abire naterera abantu esimu. Papa Francis abe nakunda abantu mu myaka 12 nka papa akozere enzinduko what you call trips anana mushanju aheru ya Italy yatayira amahanga garukurenga nkaaga arikwenda ngo abe n'abantu kandi arikuzo myanya egiye abantu batajya bata iyo ba papa bane batakatunga kamugisha ko kujya guta gukutayira. Papa Francis was always interested mu bantu nibatugambe mu ndemingi kabe na kobe no muhandikira especially nkaboro ningabi abanaku yaiza kushome bara yawe yareba inaku yawe ne mushasha papa kandi akutera papa benatera amasumu na nka assistant we master of ceremonies nagira ngwakata kumango na wa papa nibakwata amasumu personal. Reverend Father Tubingana uri omuhezi wa bwana mukuru wa Uganda Matters Parish ashobora ku Papa Francis abiyarira kariya batarukwegambira kandi arukurunda n'abasisi. Papa Francis ni mwega hebintu bishatu n'ingabira cyo kubanza ni papa abiragiraka y'abatarukwegambira, the voice of the voiceless. Papa abire nakunda koreka abantu embabazi, mercy and compassion. Kandi ni papa abire nayendekerezia eyabona erimubona naba batarukwetwaho the marginalized abiturukureba nk'abasisi bono babiye narundana mweno abire ari papa w'abantu kandi arukundo rweto rwe arukundo butumwa bwe arukunda nekerezia ye eyuruhanga yamwitire mukereza nga papa ahanga abantu ubwo nagira ngo papa yari umuntu arukunda ebyobuhangwa kandi Papa Francis ogu no muntu abire nakunda kurinda ebyobuhangwa abo kuba nko kuyatorine Francisco kumbera omushikirire we nka Francis okuyabe nakunda ebyobuhangwa na Francisco ogu nukwabe nakunda ebintu byobuhangwa okubirinda na nokubireberera as our mother earth. Imam Adam Abbas ashasha n'abanyakaturiki kandi naijuka papa nk'omuntu abire nakunda oburinganiza yatera omuranga ngo abanyadini bamurebereho nk'omwebembezi. Naam, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amazina ni Imam Adam Abbas mugamberezi waba imam ningashi abebembezi bo kusalamu Omurimba Muslim District. Erizoba turyaha kidini y'obusalamu tukushasha n'abadahi bitu abengereza ey'obukaturiki abo kuferwa Pope ningashi Pope Francis oferire aha myaka 88. Chaho gunaza kwijukwa munonga k'umunyadini abire nakunda oburinganiza k'umunyadini abire arukwendeza abantu ba burijo k'umunyadini owarugera hansi ayino kwicereza omuri family ningashi background yabire etine manu kurunji konka kargayo na no kwicereza kweye akaba umushawa manu munseji so shasha na n'abanyakaturiki kandi ntero muranga ngo abanyadini abandi twena tubase kurebera ahari Pope Francis emitwarizeye ukurwandura oburinganiza umutima gwo kwendeza umutima gwo butashorora mu ngandana n'amadini. Pope Francis ni papa wa 2006 okuruga hari Petero mushikirire kandi akatoranwa ba cardinal okuba papa mwaka gwa 2013 okusyo bwa firi hati 2025 aha myaka 88 y'obukuru. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, joyeuse Pâques. Ndi Olivia Kamsime abwa tayari West Omulimbara.